quero um dia grande, na primeiro lugar, para Venezuela. 202 anos com nanta celebrar a liberdade. Me quero um dia grande para Venezuela mesmo, mas também para todos os venezolanos por todo o mundo. E na Aruba, sem dúvida. Todo venezolano na Aruba um dia de gran orgullo. E Aruba, como país rumano de Venezuela, nos está convivir dia grande aqui com Venezuela. Uma história mais inspiradora. Nós estamos na Plaza Bolívar, honrando o luchador incansável para a liberdade de outros países de Latinoamérica e em especial Venezuela. História que ha inspirado também nosso libertador na luta para a liberdade de Aruba e pensei mesmo de nos sentimento de hermandade e solidariedade mitaquinan de nome do governo de Aruba para expressar nos sentimento de solidariedade, mas também de felicidade com Venezuela, celebrar a hermandade entre Aruba e Venezuela e também celebrar a hermandade entre os pueblos. Como ministro de Integração em particular, me está agradecido pela comunidade venezolana na Aruba, uma comunidade que estima Aruba, uma comunidade trabajadora, uma comunidade que está invertida no nosso país e para a qual me vim para expressar também com nossa presença de nome do governo de Aruba grande danke na comunidade venezolana na Aruba para um grande aporte no desenvolvimento, construção, progresso de nosso país. E pensei me estar aqui e um dia grande que nós estamos celebrar com grande afeto para a gente do povo venezolano, junto com o povo venezolano. Celebramos los 212 años de nuestra independencia de Venezuela. Imagínense, para nosotros es un orgullo celebrar cada año la independencia del yugo español en que se vivió en esa época y esa gesta libertaria que nuestro libertador Simón Bolívar libertó para hoy poder decir que somos libres e independientes. Si quiere mandar un mensaje por los venezolanos que hay en Aruba, ¿qué es? Bueno, nosotros los venezolanos sabemos que hay presencia de venezolanos en todo el mundo, en Aruba por supuesto, que nos ha dado una acogida, pues la cercanía nuestra con Venezuela es de años, tenemos una relación de familiaridad, más de país a país, sino de familiaridad y siempre es el llevar nuestro estandarte venezolano en cada uno de los espacios en donde vivimos, en donde habitamos, siempre pues reconociendo la idea de Bolívar de ser un pueblo libre, independiente y respetuoso de todas las